Ay kayo na pinsang totoo. Detang kayabe kindakal pang pagal at sakit king para sa naiti ning katatuan. Karing minunang midala akabyasnan ampon turo malibat king pasimulana ning kekong mal atipunan king kayaldawan ay ti kaluguran alam tuknang ing panagkat ni kekayo ay timurin yung kekong para parang meto mapapagnasan anong makanano kong maigit makapagpatutu tinglagyo na ning Diyos harap daring tao ama kiramdam at lalawe ke kayo nung isano dingke kong pa mga manong tune mi pakalatan kingasin at kambeda ringke kong mga lagong pamanyapat kanita manatiling kayabe yung kakamtan ingganap akapayapan ang gaman pinking kapilantangan. Salamat Pasibayo. King pamaglukas sana ning upaya ning Espiritu Santo. Iba't pa king napon akatulad yung kung mitangaran king sala busal na ning kanakong panakbang anong ing tao ay kayong ening kapatad kuking Ginoo kapamilatana ning lino ba kasalanan kaya aking napon mo kaya ako sasabihan ko naman nga ng Apostol Pablo may dit kung tune marawak kaysa ke kayo buling metong at ang palasan king matulit makanyan man king pawaga na ning tune biye alihim ng tagkining upaya ning salamati yung tinangad iba't kaya likwan no ke kayo ding mabiyang sulat at pirma at ding mga lating mangayap adapat at kapamilatana ning mabiyetong kulan king katutuan uling akapit ko bistaman ding dakal ke kayo kung panin tunan itang tunay masipit ng atiyong kayadunan ning tao kingulin namo ning kakulangan ng belwan ang makayagpang kingburi ning Diyos nunepa naman nung isano ing pepawaga ko ing lidlad kong pamati ing metong atune payanak king katutuan malipat king kayang pa mga manong mangayap akit muan king kalam at agyang totong mga latimo ding dapat na iti lihimiyang makayagyag kaladua nung isano ing pepalino na ning tauling sinuyo busal na ning kekong pamakiramdam ulingi kayo kabang lalakbang kayo king dala na iti
ding dakal ataw, makalawelangan ke kayo at magumasid, at pag-aralan ing balang kimot na ning metong at metong. Nano patangini ang gangeni ke kayo, mga mangan kung antikaniti. Anong makananong tunepin ating Kristo, asinobling mebye, hayi kayo tunay na santo tu, detang kayabena, iba't king pangamate, at iyo, king pangasubling mebye, alura. Dapat kaniti makanano ing belwa na palintunaning Diyos king tao. Bista maning balang kimutyo, lalawanda kayo, at karingke kong pamangamano nga rin. Ing tunay lalaki kayang anak na ning katutuan, at ing tunay babaeng anak na ning katutuan. No ka rin niya, ing panlalawe na ning beto nga magumasid, abisang tunay mabiyasa, abanting upayang, iba't king kayang pamangalingwan, data ni Naldo bukas, pasibayo magbalik ya, huling ikayo, itang meging letrang mababasa kaya, at meging salamin mo naman kaya. Ba't nawari ning pamangamano, ang ayagpang king balwaning katotoan. Ang gangeni, Yusuf da kayo, anong makananong ipakilala king espiritu at ingupaya. Dapat kaniti kaluguran kong kapatad, busal na ning pamakiramdam yung makananula at ang gangeni, alanga ko king balwan, ay ratune pakikita niti, dapat ikayo ayati ng king pangatalakad tunay lalaking anak ning katutuan amag patutu. At itong king pangatalakad yu, masyas na laring mingat bayong tud at eno gagalgal. At ikong babaeng anak na ning katutuan amag patutong tutu, e yun e malyaring itagpi, kitang luma king bayo. At kitang bayo king luma, banting upayang eno mi panigot deti. Kapamilatana ning pangaturuanan ni king katutuan. King penandit ning apagan na iti, anong makananusang tune ing tao, ami mulat mi turuanan king maya pakatulad yu, at mi pabalo ding balang balitang ning paralan, at tukluan aking biyenang gagampanan lalam ni tingaldo. Asang tutu, ing tao, pakiintindyan na nung bakit ninuya, nung bakit binili nening Diyos keti, at ing katungkulan ng dapat nang gampanan, ay mismo, ing kayang kasarilinan, itangke ganaganang balo ng mayap, lilingapan niya ing kayang sarili. Katulad na ning meto nga pagsulugyan, kilog na ning tuknangan, huling makabiliya king tunay ng pagbilyan ning pagsulugyan na yan, nano pata, alang mayakit adalumdum, nune mewalaing dalumdum, king uli na ning insulo, makabiliya king tunay ng pagbilyan. Ing katungkulan, aya ing memili ke kayo, at iya, ing mitutok ke kayo king tungkulan, aliwa ing tao. Dapot, nung ing meto nga taong magpatuto, ay tiyang nasaan ang maya. Makanano niyang may git ayog ne, ing kayang mismong sarili, manting upayang tune, king pamagpatutuna, ing lugod, manatili ang ating pamagari king kayang puso, at king kayang dapat mayayakit, at ing kabiasnan mayayakit, e na iti ibabalag kapamilatana ning maygit mabibiyasaya nung isano ing mi pasabing keunan king minuna kanako mabibiyasa ing tao
kapamilatanan itang dena sana kindi aldo huling magnasa in taong tune ni kayating paniulong at misakdal king pasakdalan na ning katuan. Nung aniyapin karing dakal asinuyo ang ganangeni kanako ing panagkat pamagsulong dikil king pamanyal pantayang katuan. Huling baluyo pansamantala kayo keti at eko taong pangsulit tao kong pambanwa. Nung aliyapin taong pangsulit taong pambanwa nung atin metong akaisipan kaya metong apanamdam metong ayati yung kapag nasangking katotohan adeti atin lang tune pami kametong lalakad king burining espiritu nung anya king ulinaning kalingapa ning tao king mayat king mismong sarili na alam pisabyan da kaya akit da kaya damdaman ng marawak ko salang kaya uling mapaningat ya at parati yang ati yung makatalaga sarili huling baluna atin yang susuyuan atune Panginoon daring anggang Panginoon. Nung makaniyan sa king mal akayal dawan iti tune ating pamagpusang may gitning tao king kayang sarili niyan ing tune pamibekot ning dakal pang sakit at tikal pamibata kaniti uling ing ginuagpang king sulat ang ganangini king apa ganay tining tinape ning biye anti kaniti ngana kananiye ing laman ko inuman yu ing daya ko kapamilatana ning ing lihim ning biye yung makasalikot kayabe na ning Ginoy Kristo banking pa misulo-sulo yung ngeni king pamangan at kaybat ing mituturuanan niya ing balang metong at metong at king balang lakbang kayo miyabe-yabe kayo at yu ing pamisaw-saw pa ning tune pamikametong ning lugod ke kayo at eyo wawalay ting kabyasnan at ing sablang bagay katalastasana ning kekong belwan nung aliyapin kaya beye ing ginuyaman antibayat at sakit para king tao ing asa ganana king aldo ng bukas king lakbayan na iti dapat mabalisa at migagana ka uling gagawa ng ang mayan ning ginu king tao susulong ya payali paning katawana may gitnang pakibalwan nung nanupa itang may gitnang ikasakdal ning kayang sarili king katuan. Dakala salamat. Eke buko ding orasan ulingati ng manenayang tugi ka na ako. Makanyan man ding miyapag ke kayo nga ako'y bating abak. Amanong biye ampone espiritu babie-bie ketang tune bie at yuking biye ake katawo manano na sa kaybat na ning malyong tipo na naiti alam mayakit o lunto metong manke kayo alayang bakal uling dakal ko padasnan king balang bukas ang gaman king tauli king lakbayan naiti ning parasan ning alang kamatay nanupata pantauligo nung atin mangmayakit o lunto anti kaniti anting tune kong may kakapatad kayo at baloy ang saglawayan ning lugo at atin ang malating pami patutu king pami abeya-abeyo king pamanya patmaya pabustan malulumo ding kapatad lumaya nunepa naman ikayo ikongan misaup-saupan kayo bayang misaka tandanan nyo yan dakala salamat nga ako bibendesyonan ka kayo
emu king napun, emu king anggangan kapilan paman, lihim kong kayantabe uling nung king sulat amelakuan ke kayo, apat apulong batbat kulang metong, dapot king kulinaning dino, uling darap tanyo, itang mayak, at metong mo king kapag nasan yung magpatuto kayo karing bagay yung dapat. Kasaw piyo kong ban may gitlunto mayan, ding balang bagi, maging pusan niyo pa kingaldo bukas. Ting pirma ko minunan, kalam ke kayo, manatili ating kapayapaan. Ting apostol, ameyaos kikwan, adios ke kayo, Apostol Pablo, kapayapaan.